Difu Government College bang ingkoi NCC abitung sing mirap bang asai gi klaim ben COVID-19 arona long kacedan dun. Karbi Anglong District Congress Committee metang asai hemalong perang kia mai ke phang. Youth for Nature NGO tumpen rong thom arong arada phan kerap ki paje. Kardom Karbi prime time biota ke thana bang ni level urban cropi non biotang ton pen archiponik tha. Difu Golf College bang ingkoi NCC abitung seng me rap bang asai pen COVID-19 abur kangdang long le det jia phan COVID-19 arona long klamalong sundut. Difu Golf College bang ingkoi NCC athari asamia tum difurong sepi penaan tangka purwa hemate bengalong sarpi sarpu risoi jang lapen mekarara taphan aren karja pen munit angbong kidu kachipadak lapen Bengkar lulut lebrang rikachar sam kedang sodalam than pachini dunsi COVID-19 aphan kachedan arona long arjamdun kachini je aphan ladak chathan thume Difu Golf College NCC athari asami atu COVID-19 arona long aruni phai kri siani pen rona long klam long sundun si aruni phai thom ke mani sing mera pang asai pachun lo নমস্কাৰ মোৰ নাম সন্তোষ কেম্পাই মই ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ পৰা ডিউটি দি আছোঁ কলেজৰ মই সিনিয়ৰ আণ্ডাৰ অফিচাৰ হয় এই আমাৰ এডাসাম বেটেলিয়ন ইউনিটৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছিলে আমাৰ ডিপুটো COVID-19ৰ ডিউটিৰ কাৰণে তাৰপাছত আমাৰ 19 জন ডিউটি দিয়া হৈছে তাৰপাছত আমাৰ বেংকে ষ্টেট বেংকতে দিয়া হৈছে বজাৰ বেংক SBIত দিয়া হৈছে আৰু লাংকিত দিয়া হৈছে আমি ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ যে সোশ্যাল ডিষ্টেন্সটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি আমাৰ ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে এইটো আমি মেইনটেইন কৰি আছোঁ My name is Cadet Dipanjali Bhumik and I am from Difu Government College. From our college we are serving 19 cadets and we are serving for a coronavirus. We are fighting as a warrior and we are maintaining social distance and we are helping people for maintain distance, for maintain their social distance and we aware them about this corona and we are serving a job as a just cadet. We just inform them and aware them that they should take a precaution in this situation because this is pandemic and we should very aware from it. We should use mask, sanitizer. Karbi Anglong District Congress Committee pen methang sai hemalong aruni phai thom kebani pherangke mai ke padopon Karbi Anglong Autonomous Council EM Badim Roton Inti Lapen Mongwi Rongpia Tumpensi Pherangke mai patopon Pherangke mai long Karbi Anglong District Congress Committee BJP government aphan son pliason ki hang padopon son pliason lake nonamat kiduk der ahem tun atuma phan idonalong sikasuri ke patangka government pen piponangji Kulat so kachubia bang phu bang phia tuma phan government pen ke rap piponangji non date piang kang lockdown por hot pena anamune tum pherjama district level state pen methang long ri kachibang our side kachilong lia tuma phan kiwana phan bas pinangji ke choki jun government pen si piponangji la pen MGN rega kachuklem arni pabat nangji pusi Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Badim roton iktipen pherangkya mailong ningje number 1 jikita dukhya manu এটা অবস্থা বেয়া হৈ আছে এই দুখীয়া মানুহকেইটা ইমিডিয়েটলি চৰকাৰ আমি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট মোদী চৰকাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ 10,000 টক প্ৰভাইড কৰিব লাগে আকৌ ইয়াৰ লগত ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 6 মান্থ 6 মাহ কাৰণে 7,500 মান্থলি হিচাপ দিব লাগে তাৰপিছত লগতে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্ট যিকেইটা সৰু বিজনেছমেন আছিলে এই COVID-19 এফেক্টত বিজনেছ অৱস্থা নাই এতিয়া ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে চলাব নোৱাৰে খাব পৰা নাই সেইবিলাকক গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ইমিডিয়েটলি ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্ট দিব লাগে এই ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্টটো লোন হিচাপ নহয় it should be not in terms of loan but it should be provided financial assistance তাৰপিছত অল ইণ্ডিয়াত আমাৰ এটা প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ মানুহ বেলেগ বেলেগ জায়গাত ষ্ট্ৰেণ্ডেড হৈ আছে ফাঁচি আছে
সেইবিলাক মানুহ এজ পাৰ অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ সেইবিলাক মানুহ ফ্ৰী অফ কষ্ট তাৰপিছত অহা সময়ত যিকেইটা খাদ্য দিব লাগে দি ইমিডিয়েটলি সিহঁতৰ নিজৰ জেগাত পোৱাটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ পইণ্ট তাৰপিছত আমাৰ 4 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে আগত কংগ্ৰেছ টাইমত যে এমৰেগা যিটো মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট এই আণ্ডাৰত যিকেইটা মানুহ কাম কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছিলে 100 দিন এই 100 দিন জেগাত ইমিডিয়েট ইমান মানুহ এতিয়া ঘূৰি আহিব খাবলৈ নাই কৰিবলৈ নাই সেইবিলাক একমডেট কৰিবৰ কাৰণে টু ফেচিলিটেট মৰ এইটো 100 দিন জেগাত এতিয়া ইমিডিয়েটলি 200 ডেজ কৰিব লাগে যাতে যেন সিহঁতি খোৱা বোৱাৰ পৰা বঞ্চিত COVID-19 na keso atir sem kit hi wajok date piang kang lockdown ki pado penja semet chongda chotolo ki jor ki lan la pen sai kati ka tum chuklem chodama phan par sai ka wi det ajok kichu na kisung ka chetong nang ahem tu na tuma phan kerau ki beje birta pherang ki kelvin terang pen birta na pale West Karbi anglong lang nimso habat angkang kido rong thom arong rada phan aruni phai thom kebarni anar lopor phai kreni ra chitim apor malom muhri be arong imrong hang arong lepen boronsol inti arong arat phan sang dali inti lepen sabon hai kado kabe don kre chok sia hem to na tuma phan dongkamukam rong supia long kido youth for nature dongkamukam NGO sars not loti charia terang lepen greenhouse notice network tum jiram titusi kirap ki pajer asai mesen pen pachun pon kirap ki pajer asai along youth for nature maipu avijit kro kongchun bangpi serli bonti mungpi xgg ksa maipu thorom sing rong hang lepen amtereng powerhouse along asai ki cleared up terang atumta chetong don Nomalam sopor phan birta mo intam ponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Looking for your household essentials? MS Fangcho Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Pangcho Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors@gmail.com. Dihna mo piputhar birtalong wangthulo Koilamati BBDC kachelenga towar kangram thipajok aruni phai thomkep arni nilip ari soe janga tum chingrum si towar arai rai ke panasai ke denga birta kat news sa hemalong birta napale Koilamati BBDC road PWD lepen ingnam rai kom asai khia tum men kilang ke pangkhria jok kachelenga towar akele kangram thektiklo laso towar kachelenga rat atum kaike habira ingna raphan kapherin nang lepen kedam tangar nya pran kedam nang tadulu Lasi nilip ari soe janga tumen patir pi ponsi towar ara rai ki pangthai asai ki deng padopon towar ki pangthai asai long CYA amai pujer song tong bipensi kilang chari padodun Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department la pen PWD Department atum penta prapchin pen habira ingnar pen Special Protection ki PG aphan KSA Koilamati branch la pen KSA nilip branch atum pen setame kachuning ri padopon
to pini ni tum chingrum youth association mate CYA pen pini kolomati lapen sudiana dak arutalong ni tum labang so ingnar pen ni tum kasik sak ke dam ke wang kacheleng kasik sak pen ajoksi pini tum CYA youth doan pen thurpaksi ni tum social work akam klempon lo pini lake ni tum CYA youth kachetong lake bang trokebra troksi lapen pini tum labang so arijap kepan lage ni tum kepatang labji lapukali tang titik ni tum klembom po lapen ni tum labang so akam ke sangpon pelo asini tum pini kachetong ana panda katu kabe ni tum long claim ra peda tum hanta trupar pilong chetong duna Difonat kebang bom ihum NL01 AA0225 kong telong trainer cap ihum atrak aru thom cap adap athak chephar lep phena ma chingkoi bublo kopai ke mela sa train ke ding ajor ke roi truck hema thak ka chephar lep dam pen pisto sa chatla pran ke damji gari ke tebara bangla pen ari sang hot bin pen country pusi keton kelang abang phupen laswalam pachini Pini Karbi Prime Time birta bang kela pans kang ton poniklo domi thakmi korbang thu